Ka tahi anō te mahi a ngā pirihimana matahunahuna ka tō ia mai ki te ao Marama hei tirohanga atu mā te Marea. He mea whakapuaki e ngā roa ia o te karauna wā rātou kōrero taunaki tuatahi i te rangi nei. Arā e pāna ki te tokowhā e heitaratia ana mo te mahi whakatuatea i te urewera tata ki te 5 tau ki muri. He whakapae kua roa e rere ana ki te rangi. I te rānei kua rānonga. Tāpiri asuke ēnei pikitia whakaata a te rōpū matahunahuna pirihimana, ka tahi anō ka puta ki te ao Marama. Hei tā te roia mo te karauna, kei roto i ēnei taunaki tana ka tū māro a rātou whakapae, i te whakapakari te toko whānei i tētahi rōpū taihara. Ki te whawhai mau pū, me te pakanga, mata whāuru. Tāpiri asuke tērā heka haki tangata. The training exercises the Crown says is to equip them to do such things as kidnap people, to commit acts of sabotage, and commit basically armed combat, for want of a better word, to commit guerrilla warfare. I ki te anō hoki tētahi tohutaka i waenga i a rātou. Mo te mahi whakapahu, pēnei i te Molotov cocktail. Neka ati te toru tekau nā tau i rei whakauru atu ki te whakapakari i a rātou ki ngā āhuatanga whawhai whakawairiri. And it's pretty clear that Plan A was negotiation. But if negotiation didn't work, he at least felt that it was in the interest of Tūhoe people to further their self-determination at the point of a gun. I roto i ngā whakamārama te karauna ki te ana te ringa whakapae e tohu ana ki a Tamīti. I roto i tōna nā kaunui ki te whawhai mo tēnei mea te manamotu hake o Tūhoe. Hoi anō hei whakakōhatu i a rātou whakapae, he 88 te hunga matāra ka tū ki mua i te kōti ki te tautoko i a rātou. Ko te nuinga, he pirihimana. I tau mai anō hoki te ringa tohu o te whakapae ki runga i a Tūhoe Lambert. Aha koa i mate atua ia i te rātau, kei te aki tonu te karauna, koa ia te pukenga kawe āriri mo te māpu nei. And what the Crown says is that all of them did it at the behest of these 4 here. These 4 with Mr. Tūhoe Lambert were principally involved. Kua tau te wero a te karauna e nari kei a rātou te kaha ki te wawao i nā kai whakawā te kaumārua. Kei roto i ngā wiki e heke mai nei ka kitea mēnā ka parea e ngā roia o te toko whānei aua whakapae, ka hore rānei. Tini Molyneux, te karere.